Shalom, bakunze ibiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndakunda ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi. Rivuga ngo nukuri, ibyiza n'imbabazi bizonomaho. Imisi yose kubaho kwanje naje nzoba mu ngoro y'umwami. Ndakwifurije ngo ibyiza n'imbabazi bigendane nawe. Uyu munsi ibyiza n'imbabazi bibe ku buzima bwawe n'abana bawe. Umwami Yesu aguha umugisha. Umwami Yesu akurabe ryiza. Umwami Yesu agukingurira imiryango mishasha ku buzima bwawe. Yesu aguha umugisha. Uyu munsi ndafite ijambo rivuga ngo ugari iyo miryango itatu Satani acamo kugira ngo agutere. Azaca mu miryango myinshi, ariko uyu munsi ndavuga mu miryango itatu. Hari amaprotayi atatu, imiryango itatu. Iyo asanze yuguruye, iyo asanze yuguruye cyangwa ukayimugurura wewe akinjira, bizakugora ko kumusohora. Hari imiryango ugomba kugara kugira ngo Satani ntinjire ku buzima bwawe. Umuryango wa mbere ni ubwoba. Bene data, Satani afite ikigwanisho cyitwa bwoba. Akagutera ubwoba, akakwereka yuko ibyarangiye, akakubwira, akakuganiriza, akakuvuga ngo nawe uri kurakora bino, nta buzima ufise, nawe uri kuragira gutya, akakwereka ibintu n'ibindi. Mukundwa uri kurankurikirana, ndakugendeye inama nziza cyane. Imana ikurinda umwuka w'ubwoba. Nakuganiriza, mubwire ngo urabesha. Nakwereka ko bitari ko biragenda, umubwire ko Yesu ashoboye byose. Haleluya. Nakwereka yuko mbega buraca, umubwire ngo ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impondo zikavuga. Imana ikurinda umwuka w'ubwoba. Abandimwe, ubwoba murazi ko butera n'indwara. Urazi ko ubwoba bukumaramo umunezero. Imana ikuri uyu muryango w'ubwoba, Imana iwugare ku buzima bwawe, nawe wangira ubwoba ku buzima bwawe. Haleluya. Murazi yuko ubwoba butuma udasinziriye. Urazi ko ubwoba butuma ubuzima bwawe buhagarara. Mwumvirize Pawulo icyo yabwiye Timoteyo. Yaravuze ngo kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye ubushobozi n'urukundo rwo kwirinda. Yaduhaye umutima w'ubwoba, oya, yaduhaye umutima w'ubushobozi n'urukundo no kwirinda. Amen. Deklara ko ufite umutima apana w'ubwoba, w'urukundo n'ubushobozi no kwirinda. Amen. Ndagusengeye ngo Imana isenye ubwo bwoba ku buzima bwawe. Satani arakwereka ngo ejo ntacyo kizogenda, bizagenda bavandimwe. Dufite Imana ishoboye byose. Yamakwereka gusa ibitaragenze neza, bitazogenda neza. Satani akwereka n'ibitazagenda neza aho utaragera. Akakwereka ngo ejo ko bigenze gutya, ejo jewe nta buzima, ejo biraza, akakwereka ibyejo. Bene data, murazi ko ari isezerano dufite ryanditse mu gitabo cya Yeremiya rivuga ngo urazi ibyiyumviro ndakwiyumvira ko sizi ibyago n'iby'amahoro. Ariko Satani agutera ubwoba kugira ngo ume wiyumvire ibyago gusa, ibyago mu buzima bwawe. Imana ikuneshereza uwo mwuka w'ubwoba. Yes, Imana yaduhaye umutima w'ubwoba, oya, yaduhaye umutima w'ubushobozi. Haleluya. Ndagukwatuye ko rino jambo mu buzima bwawe, ngo Imana isenye uwo mwuka w'ubwoba. Bene data, hari abantu barara badasinziriye. Murabizi, umuntu akarara adasinziriye kubera ubwoba. Umuntu akaguma ahagarika umutima, bizogenda gute, ndapfuye, rerere. Umva, ndasengeye ngo Yesu akuneshereze ubwo bwoba. Uwo muryango uwugare mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wa kabiri, kutababarira, kugendana abantu mu mitima. Wewe wanze kubabarira, urya ushavuriye cyangwa urya urakariye, ibaranezerewe arasinziriye, wewe urayibona hagati yawe nuriya nidumerewe neza. Babarira, reka kugendana abantu mu mutima wawe. Ugaruye umuryango wo kutababarira mu buzima bwawe. Haleluya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani ngo umunyabwenge aza yirengagiza ibyo yacumuwe ko. Umunyabwenge azababarira kugira ngo umutima ukire. Ndakwifurije kuba umugore w'umunyabwenge. Reka kuguma uharura ibyaha, yankoreye kino, none agarutse ku kindi, none agarutse. Reka guheza Satani icyicaro umutima wawe. Babarira. Amen. Yaravuze ijambo ryiza hano muri Matayo 6:14. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azobaharira namwe. Kuranga guharira ngo hama data ndakakubabarire kweli.
kandi inyungu cyane ni wewe, suriya ni wewe. Amen. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru tazobaharira ibyaha byanyu. Igice cya 11 umurongo wa 25 mu gitabo cya Mariko baravuga ngo, kandi nimwahagarara musenga nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so wo mu ijuru nawe abaharira ibyaha byanyu. Urazi ko ushobora kuririmbana n'umuntu muri korari udashobora kumuramutsa ngo yakuvuze nabi, ico cyonyine ko amajambo atagukubise hasi, atakugwajije, babarira. Reka kwirirwa uwarura ngo muntu gwisheze ngo yangiriye gutya, ngo nubu yangiriye gutya. Babarira. Kubabarira ni inyungu zawe, si inyungu z'ubabariye. Inyungu za mbere ni wewe. Imana ikurinde uyu mwuka wo kutababarira. Yaravuze ijambo ryiza Mika igice cya 6 umurongo wa 8. Mika yaravuze ijambo ryiza, yaravuze ngo ko yakweretse icyiza icyo ari cyo ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhora bakugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi. Gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Glory. Mukundwa, Imana igushaka kubabarira. Imana ishaka kubabarira wa muntu. Imana igushaka kubabarira ujya mwene wanyu, uriya muvukana utavugisha, uriya mudashobora muhura ukarebirira. Imana ishaka kumubabarira. Ntaco mupfa, ibyo mupfa muzobisiga kuri ino si. Hari igihe abantu Satani abumvisa ngo hari ibyo mupfa muri ino si, ukagenda utamuhariye, ukabura ijuru na bya bintu mwapfuye urabisize hano. Uko twaje mu isi ntaco tuzanye, dusubirayo ntaco tuzanye. Ivyo bituma utababarira mwene uwo muvukana cyangwa umukorana, cyangwa ivyo bituma utamubabarira, uzabisiga. Babarira. Reka kwamana kugahinda mu mutima wawe kuko utababarira, ugasanga umutima wawe urarushe, ubwenge bwawe burarushe, wamugwara umutwe udashira kubera kutababarira. Ndagusengeye ngo Imana iguhize umutima. Ezekiel yavuze ngo Imana idukure nk'umutima ukomatanye nk'amabuye, ngo idushire mu mutima woroshe nk'inyama. Ndakwifurije uyu muryango uwugare ukicumva rino jambo. Nimba hariho umuntu utarababarira, vuga ngo naka ndakubabariye. Numara ukora indi ntambwe ya kabiri, umutelefone cyangwa umwandikire message. Bene data, uzakira, uzaruhuka. Yesu aguhezagire. Iki umuryango wa nyuma mugomba kugara mu buzima bwanyu kugira ngo Satani ntawinjirireko, ni umuryango wo kuvuga amajambo ya negatifu. Mwirinde kuvuga amajambo ya negatifu. Satani iyo abonye ururimi rwawe aragwitijije, uratangiye kuvuga ngo ntibishoboka, ntacyo nzogeraho. Ababonye accès, iyo abonye urukuratukana uri kuravuga nabi, aravuga okay, dore uyu muryango yarawigururiye. Igice cya 18 igice cya 10 umurongo wa 19 mu gitabo cy'Imigani haravuga ngo, mwisinzi ry'amajambo ntiyaburamo gucumura, ariko wigarura mu z'iminwa ivuga ni umunyabwenge. Bene data, twigarurire mu majambo tuvuga, turi kuvuga ibintu bitari byo, dusenye negative mu buzima bwacu. Ariko umutima w'umunyakibi ugira ikimazi gike, iminwa y'umugorosi igaburira benshi. Haleluya. Ndakwifurije ko umunwa wawe ugaburira benshi. Nuzoza usohora amajambo abantu baza bumva ubuntu bw'Imana mu majambo uvuga. Mukundwa, ugarura umuryango wa negative, uwo muryango ukuri kuvuga abandi nabi, uwo muryango ugenda wica abantu ku bandi. Bene data, izo mbuto uri kurabiba, hari umunsi uzozisarura, uzozimbura. Reka kugenda wica abantu mu bandi. Hari abantu bafite misiyo yo kugenda babwira abandi nabi, ama negative. Ndagusengeye uwo muryango ugarike mu izina rya Yesu. Yaravuze hano aravuga ngo, inda y'umuntu ihazo n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko minwa yiwe. Urupfu n'ubugingo bimubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazoga ibyo rwami. Amen. Mukundwa, ndagusengeye, ndakwatuye kuri no jambo, mpagaze mu bushobozi bw'ijambo ry'Umwami. Ugarura umuryango wa negative, urupfu n'ubugingo. Vuga ubugingo, reka kuvuga urupfu, ntaho muhuriye n'urupfu. Haleluya. Declare ubugingo. Haleluya. Glory to Jesus. Declare ubugingo, vuga ubugingo. Mukundwa wanje we, uri kurankurikirana, declare ubugingo, vuga ubugingo. Satani ntaze kukwiba ngo atware ururimi rwawe. Ikintu cyose wewe ntabwo ubone cyiza. Ndakunda umurongo Dawidi Salomo yanditse, yaravuze ngo umuhezagire w'abagorosi uzushira igisagara hejuru.
umuhezagiro w'abagororotsi. Reka kuvuma, reka kuvuma huba, reka kuvuma hurara, reka kuvuma, hezagira. Umuhezagiro w'abagororotsi uzushira igisagara hejuru. Satani nakurondera mu kanwa kawe akubure, nakurondera kutababarira akubure, nakurondera hose akubure. Wugara iyo miryango ku buzima bwawe. Haleluya. Naguteza ubwoba asange wuzuye ijambo. Nakubwira ngo urapfuye uvuge ngo nzoraho, nzorababwira neza ku Imana. Nakubwira neza kubwira umubwire ngo ibasha gukora ibirengeye cyane izo saba nizo niyumvira. Ikintu cyose akubwiye munesheshe ijambo. Yesu yaramubwiye ngo nta kindi tumunesheje ni ijambo ry'Umwami. Deklara icyo Bibiliya ivuga ku buzima bwawe. Reka guheza ubwoba umutima wawe, reka kwamuvuga amajambo negative ku buzima bwawe. Yesu agushoboze kugara imiryango ku buzima bwawe. Reka ndagusengere. Turagukunda Yesu, dushoboze. Ndasengeye umwene data wuzuye umwuka w'ubwoba. Sohoka wabwoba we mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu, amen. Ndirukanye kino kidayimoni cy'ubwoba Mana. Haleluya. Uyu muntu, uyu mumama umufitiye imigambi myiza, umufitiye haleluya ejo hiwe ni heza cyane. Haleluya. Ndamusengeye ngo mukure amajambo negative ku buzima bwiwe. Mana agume yadeclare icyo uvuga ku buzima bwe, icyo uvuga ari cyo avuga. Glory. Haleluya. Umaze ubuntu bw'Imana buruta kugomerwa n'abantu bose bushibamira ubuzima bwacu. Uturinde Mana, uduhe kugara imiryango n'iyindi yose uzoduhishurira tuzoyugare Satani aburaho yinjira mu buzima bwacu. Urakoze. Icura kibi cyawe mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Yesu abahezagire.